بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. لبيت أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ميدو أول تي لبيت أخونا أختنا مخاطبك علي ألوالن قسكرا موضوعك وربس بيدون تري مهم موضوع أي أول مترين كم ميها كبس كرما الله سبحانه وتعالى أنغوافا وكمن أي ميها نفسه غاوا رانغلو كنتتكا غوس كنتت دنيغتم أين نفس حساب كرم الله سبحانه وتعالى كيرد القرآن سورة الحشر أشار ونات وحيك ربا فاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن آية الله ميت الله تقواري وما بسيطة كرفا ميتي يا بدك من يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون. أنا كي إمام ميستكن تيباميهم مادمايا كفان وانا كملكا مدو تيباميهم بلاهوش كمه واتقوا الله دي الله التقوى برباشة إن الله خبير بما تعملون. هما كشورن تيبامهم كنغلون كنتتو خبر الله سبحانه وتعالى تيبامهم دبان. الإمام ابن القيم رحمه الله بدارواني ميايتوغا إنغني أون من نفس حساب كرمكي كم ميهي مچو واجب كمغا أي أون من ميدو مثل دنيوي حياتك أون من اختيار لبيجن وحياتك أون من ديرو ليرو أون من كفا وكنتت كامدو قيامة ده سوال كربينكم أي هيو عمل وجهكم وهيو عمل أدي نوبا عملكم أمي هيو عملكم غواني نما أين نركاج عذاب منجوا أدي أمان كان لبيجن وامي هكتو غواني أدي نوبا عملكم غواني نما أينك جزاوس أين أي رحبس لبيجن دان أدي الله سبحانه وتعالى لونا إفادمي هجمة هوري. الحسن البصري سداروني لا تلقي المؤمن إلا يحاسب نفسه ماذا أردت تعملين. مانيكي ميها نفس أبدوس مانيكي حساب كرم مؤمنا جوتكي حساب كرم إينا كولي كون كمتو إن بلاش إهم أقول من بينجي ميدو أقول من تفات إكيكي تحليت إكيكي بليتك أقول من كرم أقول من إبث نركله كورمتي ودانه كمتكا بيروغنم أدي أقول منك الله دبون تقولترين إبسّة نتيجة ما كأقول من نيدن أي أمبدارين كمجاويس أدي لو بيوا ما مفان كمجاويس أدي دنيوي حياتك أين اللي بيجن جاها شرف كمجاويس مي إبس ميه كون نتيجة ما كان نيدن إهم بما أقول من باليوم كورين أقول من روتين غتيجا أقول منك تحليل تأكيكي كو أقول من هشيانوك هننجه مادة أي هننجه ممبرتو هوريتو بالا نما سأقول من بسنام مجهني مي حساب نفسه حساب كرموجا أقول من جنا بيكا ميباني ميكموجا هم ورم مدنوني يكا غافل وفا مهم بني كموجا بس أقول من ترين نفسه حساب كرا ميهون تكبه الله سبحانه وتعالى أمر فلا يقط عمل كرا بيكوه ميهون ريا ميهون دعوه واجب تا برابر أدا كره هفتة واجب تا أدا كره ميهون الله سبحانه وتعالى إنجي بيقول كانت تكورة ميقولون أقول من نفسه حساب كورة موضوع بلاير أقول من بين نفسه حساب كورة بجه دكامك دباوتك بهمنه إباوتك عمل كورم كورين أقول من كورن جه يفعل عمل كورم فهوجا كورن جه كم فرتمكم كي أقول من نفسه مثالك حساب كورم أقول من عمل كورم كورين بسنام جهني تما كورا كم عملك بس أي الله كفتوجا نوتكيت مع نبي صلى الله عليه وسلم وسنتك أي بس به كنت تكتو نوت يا إجوتا عمل كوربه تو أقول بلنجه يا إجوتا كوربه عملك كموجا ونينا مبين داني هو عملك جوتوجا يا خلافة أقول من إفتا خلافة كوربه كموجا ونينا ما كنت تقول من دروان جهني إهني أقول منا ميتي مي أقول منك مي الله سبحانه وتعالى حقتك أقول أنيكم جنسكم جابانينما هم كشورون أقول من كلام أدا كورنجة كيمن تريكم أدا نكو أقول فروا كودا كورجكم جابانينما الله سبحانه وتعالى عليك جتوجان وان
insana Allah mi duniyawi hayatuga levvevi enayki Allah kiyamantarika ada kura mihek gotuga ade kalage alukan kura mihek gotuga bumattaka ehema komme mihekos aguna menna kureve komme amalek gaves e bajhe tedweriwan ikhlas teriwan e Allah hadratuga amota qabul kurevege midani ikhlas teribun ade ayko kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ekalefan aguna menna sahha magun genes devvi gota e amalek koggen ehema aguna men bisnam mijheni abadas mu'min miha ena nukura komme kamek gaves midennevi minganutaka rakkateriwana Allah amuru kurevvi kantatta kurumu gaves ekala nahi kantatta durugotumaves awun men visnan jehene evves miheka kande neelene deenuga miyani kamaki ei haran kamake ei halal kamake ei deenuga ekame bayan kurawwa fawan awun menna oti awun menge fushun ay amrut Allahuga ekala rasula amura khilafa kame kurevije kamuga waninama awun nafsu hisabko tawbawe istighfar kurum ei awun menna miyati Allah subhanahu wa ta'ala mi awun menge kura amawtaka faarwerivun awun men ekalaage ballawa wadigen wakan assawa wadigen wakan dene wadigen wakan adi awun me ekame kurumu kurin Allah azalus suren ekalaage ilmu puluga ekam waanekan adi qiyamat duhakun Allah subhanahu wa ta'ala awun me dunnumati ekon ulum amawtawge fai emiheka lebenekan ena e fata ena zimma wan jehena ena kuriha kame ege livwa fawanekam ehmiyati ummatu khalifa devana khalifa yati amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vidalu basfule agun madwasawa khalifa dandavani hasibu anfusakum qabla an tuhasabu maneki tiyabam hu nafsuta hisab qurashe qiyamat duhum Allah subhanahu wa ta'ala tiyabam nafsuta hisab mane amalta hisab kurum kurin wazinu anfusakum qabla an tuzanu maneki tiyabami hunge nafsuta wazan qurashe minekirashe tiyabami hun amalta wazan kurumu kurin imane qiyamat duhakum miyati watazayyanu lil arad al aqbal mane tiyabamihum miyadu boduwegen wa hushaylum maka tiyabamihum zinatter tayyar wa yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya eduhaki ei agun men kon ulun evves kame kiteme kuda kame wanghana wa duhe echi agun wanghana wegen nuwane ehbe magun men engene miyati Anas bin Malik radiyallahu anhu vidal fabe Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vidal wiye edduha kalefan gennikum wadagen me bagichage tere bade wadagen kalefan vidal basfulu ekalef vidal wi edemeduga mane ki huraheng diyai beden kalefan vidal wi hamaka Umar ibn al-Khattab mane amirul mu'minin de kalefan wallahi la yattaqinna Allah ibn al-Khattab la yazzibannak mane ki hamaka shawarun Umar ibn al-Khattab amilla nafsu fula vidal wani hamaka Allah taqwa beriwash nafsa amrum kurani hamaka nuwata ene sababu nafsa azab devwanaka motto maliku asawari wat magun men ebenge miyati insana nafsu hisab kurumuga ekeki ilmeri vidal bas futa kabbalar Ibrahim taimi vidal fani timan kalefan nafsu hisaba keki kurumuga misal jessebime mane timan kalefan misal jessevi suwaruge menteri mihek gotuge e suwarugege mewata kaabawol adi e suwaruge fengarutarun fembo mihek gotuge adi etanuge bikurweri angenuntaka wa ittake duwate tanhuri kantattaka ma ke timan dahiveti wa mihek gotuge adi timan kalefan naraka wa ke hisab kurumuga belani ege hamakamako zaqum kiya mane ka naraka gaholurin kaabawolete zaqum e kafi kamuga waninama hashiganu eterege huriha baatake gohoruge huriya eches virigen dana echche gotuga miyati mane ki adi mistakun gang ohore fa dia bom mijheni fenum fenek gotuga adi mistakun miyati bodati mi silsila nota algonme hilihila jefa miyati mistakun wane ehme timan kalefan mikurabwa kamaki duniyawi hayatugne algonme akhrawi hayata tayyar wan he amalta kuraniye adi efahu hamakashwarun ei mane ki foni ummid taken nukurame ehme kitma nabiyya sallallahu alayhi wasallam agunan bayan ko devwa fani bayan ko de buddhiveriyaki ko bato buddhiveriyaki nafsu hisab kuramiha al kayyis man dana nafsa wa amila lima ba'da al maut mane ki buddhiveriyaki ena nafsu hisab kurame adi annan udduha ena amal kuramiha wal ajiz man atwa nafsahu hawaha mane ki balikashmiha ki
nafsu hawa nafsa tabawe hore watamanna ala Allah lamani mane Allah hadratun kantan wa foni ummedu kuramiha ehma agon men e bange qiyamat duha ki agon men kongulno komme kame bes Allah subhanahu wa taala ge darbaruga huriha mistakum kurimatiga Allah hadratu husheligen dana echen em Allah subhanahu wa taala al imran surah 30 wanatu wahi kurabba fani يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه معنى كي ميدو ميتي تيبامكم من نفسه كون أولون عملت يميها فن هوتة حاضر هوتة وما عملت من سوء معنى كي هيو كم كوفي كم غاوي كم دكينه وما عملت من سوء نبا كم كوربيج كم لو تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا إنا أميد قرآن إن edene edwahun ei timannaga nafsa ekama duruwegen wa durumakun durumattaka ehme magunmenna ebenge agunmenge nafsa hisab kurumaki etek guna faada take ege liben dane kamekkan ebenge ehme agunmen hebajhe Allah subhanahu wa taala ya kiyamantarika ada kurum ei agunmen nafsaki abadues nubakan tattaka hushaligen dane ecche agun nafsu timbeyka behigen bade ege terege en nafsaki ei من نباكن تتكرمغا أي إسراف كرامهم إهم الله سبحانه وتعالى كير القرآن يأتي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي يوسف سورة وفنساس تمنايا ما نيكي هم كشوا نفسكي نباكن تتكا خش إليك ما نيل أمارة أمر كريه نباكن تتكا إلا ما رحم ربي هم كشوا الله سبحانه وتعالى إميهكو إكمون إكلاغ أوغادونت ميهكو منويه ehma agun menne benge insanaga nafsu abadus nubakan tatta kuruma edene ekibege enage shaytana ene nubakan tatta ka waswas tene ade enage waudu furiham kurumattaka ena masekka kuranaka ehma agun menna dvisnanye devana nafsaki nafsul lawwama e heokon tatta kuruma nubakan tatta kurebe he nubakan tatta kurevijiya tawbawe awah Allah subhanahu wa taala ge maga rujuwawe en Allah amru kurebi kan tatta kure ekamaku bayfaharu ekantata handanetigen nuba ekantata kushadigen da nafsu timwan nafse gotuga miyati agun men nafsu mutmainna mane ki faafata kun durwe hamahimen kan libiken wa nafsu ei agun men egen agun men tereng komme mihakwas emiha dunevi hayatu gavs adi skuluge kiyawairwas rangalu natija hoda masakka kura hindu agun men komme mihe ka rangalu natija nulibenekan ei gada ala masakka kura mihekakkan libigen dani ehm agun menna miyati Allah subhanahu wa taala ge min nafsu hisab kurumuga agunam bisnam me jeheni abadus agun me kantattaka rakkaateri wanje ekive agun menna me fahun kurimati vedane kantattaka deterega agun men abadus fa me rakkaateri wanje henekan ekive Allah subhanahu wa taala me madama agun menna me miyati agun menna tayyar wajje kamuga waninama shakken nete yati agun menna Allah subhanahu wa ta'ala russabun ekala hisab bellun adi narakain salamavve suwarugu wadejja mihaki shakkenne ei kamiyab libigan wamiyaki Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fani faman zuhziha anin nari wa udkhila jannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata ghurur maneki narakain salamavve suwarugu wadejja mihaki kamiyab libigan wamihaki adi dunyawi hayataki awunme hellun kurune ecchegutuga menuwi nuweye em lobeta khunna akhtun awon men amin nafsa shati helbeti akhunna akhtunna awon men miwa kam dekeni awon men kom mihe kiwes kukkurebe mi adamu darinne ke kukkurana bay kukkurebe ne kutan aragane we bay engigem wes adnegi wes kurevijja Allah subhanahu wa taala hadrat arrujua be tauba wange baje ekibegen awon menna awon men maru annani kon irege kihine kame nege kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith rawafani at-taibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu mane ki Allahu ga kushebe kushun tauba wajjamiya ki fafen nukura mi hefade ekibe kullu ibna adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun komme adam dariya kis kukurebe mi heke ege tereng emme hewegen wa mi heki emi ha kushamun kusha itirafe e kusha Allah hada aranwatum azum kandala ekanta duko ena he amal kurumati demihuro em agun men miyati miyadu agun men nafsu hisab ko agun rakkater nubajjiya madamaga agun hisab mudaguwegen daane kan agun dannanje
awun men egene qiyamat du Allah subhanahu wa ta'ala miyati aduluri kamuge mizan bahattawane wa nadau mawazin alqist yawm alqiyamah timan Allah aduluri kamuge mizan bahattawane awun mege duniyamatiga Allah subhanahu wa ta'ala engi gota khilafa emiha kulunu miha enage nafsu hisabunuko ena farwa kuda kuri miha jehunu dantura awun me habadu sandanu bahattanjene bunave gotuga Allah subhanahu riha khalgutakum mahshar kurabwa emen hisab kitab ellevi hindu ege terega miyati nuwadhe nuwa hewa nubakamuge fai wa mihege wahaka tiya furiya lobata khun igen bukhari muslimuge hadise mi hadisaki emiha dannawana enage huriha fattakkiyen ena wagutunagan agun mengen Allah subhanahu wa ta'ala mi duniyamatiga homme insana ufamwa wagutum fatin enaya hataru kamen ebaliuve enage fu mi enage ajala enage rizuga enaki baajjwariyatto abaajjwariyatto egotun ena masekka kuramundani baajjwariye gotuga mane suwarguantawariye gotuga amal kuramundani dani ko enage fab badalwagene de narakamantariye gotuga adi ena miyati narakamantariye gotuga amal kuramundani ko enage fab badalwagene de suwarguantar miriye gotuga ehme kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ro kora innamal a'mal bil khawatim mane ki amalta binawagen wakan kashawari ko bato nimuge macca ema agunment ko me mihekwas ena rangalu niume ena khitamuhu misk aguna me kiyani emme hew nimumati agunmen ko me niuma ki rangalu mattaka kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam du'a kurabe ehma agunmen abadus me misi de khalifa du'a walna ki allahumma aati nafsaha taqwaha mane ki timan kale nafsu taqwa berikam turkurama wa zakkiha khairu man zakkaha mane ki hama kashawarun iba allah ke gotuga nafsu tahir kurabwa farate ehma allah subhanahu wa ta'ala kiridu qur'an wa miyati qad aflaha man zakkaha mane ki emihige nafsu hisabu ko man nafsu tahir ko fimiha kamyab wejjekan kashaware wa qad khaba man dassa ya khilaf wejjemiha mane ki nafsu ena kharab hingajje ibuna miheku enage duniyamatiga ena war farwa kuda ko mediyai ena hisab allawane kan me huriha ena kuda huriha kan tattake liwwa de malaikatun konuga wakan ma yalfil min qawlin illa ladayhi raqibun atid Allah wahi kurabwa suratul qaf gamiyati hama kashwarun emme lafzevge besa agun me dulum beernu weye ena kari raqib atid nati mane ki ta abadu agun men kura huriha amale liwwa kan agun dannanje ekamakos mimi igotum mimiha ekantatta nudane miyati obwa eneya miyati ena kula huriha kamege natija enega hagigi result libe duha ki qiyamat duha fatwa liwwa fani Allah subhanahu wa ta'ala ena midannawani tibage timan Allah subhanahu wa ta'ala tiba kula amalta liwwa malaikatun mane kiraman katibin mane ki mativeri malaikatun liwwa malaikatun evves warakatiba aniha veri fahubodi faharegga agonmen miyadu agonmenge wazifa ada kura hindu agonmenge macca hunna supervisor ena onna zati kamegga nota agonmen duniyawi hayatu insana kurimat insanunge kibaga wasrife aneka deterega hasadverivuma adi dinge kama tarhib no de kama aneka deterega badal hifum ruh komme insanage kibaga kama miki islam din tarhib de kamennu ehme supervisor ena prize kura ayr faharegga ena deterega onna ruliveri kamegge sabum faharegga ena denje hagige waraka marks nadintahan එහෙම වෙජ්ජ එකන්ත ෆහරක දුනියවි හයාතුග ඒ නේගි හිඟා දාන එනක හග්ගු නැති හිඳා ගා දාන නම් සල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි ඛියාමත් දුහක් ෆලා තද්ලු නෆ්සුන් ෂයියා අල් එවස් නෆ්සක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අනියා බරිවඩුන් අන්නවානේ කොම්මෙ නෆ්සකම්මෙ ඒ නෆ්සෙ කුලකම එමිහ ෆෙනේන එහෙම මෙති අගොණමෙන් මෙමිහා එක්කන්ත වෙගෙ මෙදියේ කොබාත ඒ නුවදිහ නුවෆයි හුස්නු බා අමල්ත දැන් ඒනේ දන්නවනේ malaikatun liwwafa evves tiba evves aniyaveri kamege tipa nukurakame liwwabato ehindu efattakkiyafa eneka eduha kune hanu horegen kuvveri nuweveka eduha kunen eneka itirafa hebbas Allah hadratuga agun men khaliq wanta fara agun rizqu devwa fara agun menna miyati agun menge sihhat devvi fara agun men huriha niyumate fahikod devvi Allah subhanahu wa ta'ala kurimari putu eneka ne dekolu hedeka wanghana dogu hedeka huriha kame kala denewodigen ve ehindu ena bune haddawa bol raskala ko miyalaya kham koffawa amautake mi den kihinatto vi ehindu Allah ekalaage alutakunna ekalaage ogawantakan awon mengi dani mitanu ehindu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawani tibaya narakay minjuwa bene evves uzuren ebettoy dennevi nete haddawa bol raskala ko nete
ehindu Allah subhanahu wa taala miyati liyefawa shahadu dekalima liyefawa kaade nangawa fadakwani el kaadu miyati e kaadu me ena nuwadiha no amaluga fa tilafatu ekkollafa e kaadu anekkol lima ekkala shahadu dekalima oy tawhidu kalima oy kola barwegen diyei e hisabu naraka minjuegen midiyei awon menna visnawa mitanuge engecheki kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurabwa wani Allah subhanahu wa taala ism fuluge macca ehen evvesechaka buradana libigenwe ehwema awon ebajehe me duniyawi hayata medu rakkateriwa awon me miyadu mikureve kam tattaki awon me duniyawi dalan helligen awon me duniyawi kantattawga awon farwa koda koggen Allah subhanahu wa taala ge russema fussema awon ekkiba vejje kam e emme abajjere miha awon menge tawhidu kalima miyati minay Allah ge tawhidu kalima ge macca awon rakkatiriwange baje eki wegen awon mengo emme bodu hatiyar e Allah subhanahu wa taala miyati awon menne shahad de kalima dulunkiya itun gabul ko eya gota amal ko fe mihako naraka ga abadattaka azab nu devwan ewti kit rasula sallallahu alaihi wasallam hadith kuraba man qana akhiru kalima la ilaha illa Allah dakhala al janna enage emme fahu kalima gotwa shahad de kalima wejje mihako emihako suwar wadejje ma awon men mes e kalima matiga awon men jehene shahad de kalima dulunkiya ka fadekan awon hitun gabul koggen adi awon men amalu kan dakkan jehene awon men Allah amru kuravi kanta to nahi kuravi kanta durwegen awon nafse hisabu koggen awon men abadas tayyar rakkawe tibiya dature bonaveni tayyara tibeje kamuga shakkenne awon men kambodu menne mi duniyeges adi akhiratu ges adi awon men kabwalu ges evves kambodu menne awon men kurave suwataka jawab debene awon duaki Allah subhanahu wa taala awon men emmemves emmennaki awon amen nafsarati huri ahunnaki ves lobita akhunna waqtunnaki nafs hisabuko ege nafsu ina amal takamedu faare riwa mihi gotuga levvun adi awon menna Allah subhanahu wa taala mi ekalaange hew amal kurumuge hew tawfiiqu devwa e amal kurum mati awon men sabit kon devwa awon men ge mi iman tari kan rakkatari kurwa bay gotuga levvun adi Allah subhanahu wa taala awon me kurimati fawa min rakkatari wa bain kandat salama kurwa awon men islam ummata duni insani salama kurwun adi awon menna awon men terega debawsuntaka ararunta neti kurabba awon menaki ebbande fa ekuri baykutu levun awon duaki Allah subhanahu wa taala awon men fahu kalimeki shahadat kalima kamugawun wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh